Kuki singna taliba political demand asigi matang da khanaduna arepa warep laubada sarugyana naba UPF amadi KNO na kuki CSO amadi MLA sing da khangan grabo famne marueno za UPF amadi KNO na kuki gi CSO amadi MLA sing da political demand sigi matang da pula poina arepa warep laubada sarugyana naba khangal le habo wafam sini makata no za 𝐍𝐄𝐖𝐒 na phongdorakpada manipur da lengak semba sida kuki zo di saru yaro habo wafam aduga amuko tuna kuki jo miyam na taliba political demand fangdringai manipur da political settlement ama purakpa ngamlo habo wafam sinoza maruina popular government ama manipur da aikogi lengak semba sida aikogi kuki zo se yaur hena di phongdorakli yaudраga sudum oithokpa yaba leibra oza sigi matang sida na kari mod hainingi aduga amuka ngasagi taliba demand maruina kuki zona separate administration na chingba mkoigi demand se phangdragadi manipur da political settlement se purak pangamloi haba wafum sina kamai yengbe Oi, adu ninga si lariba issue je ko akoina thengnariba unrest pothabam khangdriba je tajida hariba issue du mangni aduna makoigi wariba koigi talaiba ngala unit ngala separate administration ka tawra hariba mayam singa dugi matang da makoi punjillaga ko madubu pamba kangujin khanaraga angtang punna khanaji haibu di phayena khale ko moju pharakan da masi oigedra oiroidrei du wari ama logjabana fengala da ama oini ngala ama oiroi haura mani harmai masen pakata kamna babta hatukna bedo koi pamde haibni any kind of violence akoi pamde haibni aduna sidaida aina haining ibadi kanoni hariba separate administration taliba ko even kuki jo haiba kanu se moi masida moi khana bada moi agenda oina aina thamaningi se tasena koi tanbe yabra moi tanbe hak leiba kambura maram chabra ido masana khangjagada ni malemgi puari da leibak ama semba habisi karino haibaduni ko khudamna hairabada kanoni even akoina zum khangi kano panglung agreement gi burma gi oriba kano manung da leiba matam da singi hariba kano se masak ko khangbi da na lakpa pot amkhak lakhe bako adudi da kanna honara kanda moina hoi akan mana moi tan thorok tana junta ai kari ki bidagi matam kan sel aga asidi khagi yum tangaga leiba sidina moina kano semne na hairi ise ko aduna sigi marak asida aikoina yengadoje makhoigi oiba ko sin kuki ba kari gum khara leijaba magi leibham thokpada makhoigi ba distinct territory natraga magi even sovereign state pu hairo maning tam leiba am leijaba da ikoi karimta akoi khutingjan deba leibham tho emi oiba je adum oppress karon leiba yade na khange khalleba tawbada di kano mi gi mayum da bhara da leiraga sahi tara sureba ai kane na haibagi kano ma akoi bhapna saraga gami tawleidana Barha sahi tara lai sala di kano aigi boi gaina khan wakai wari sana ba lepung phamba daga su yawne adugi kano ma tawiri da bani haibani ta sida khudamna harbada maliam si even United Nations 1945 ki matam dagi la imni madugi hek maliam si second world war lan mayam na pura ibni ko harba Geneva convention ro international humanitarian maliam da lan gi oibani tiniyom gaina mi ibni puthori chakhapi matung lan tong matung da si posi la ine madidi akoina Montevideo convention kind akoi mi malengi na leibak si kari kanu tawbadagi sengwadagi ka haiba matamda leiba ama sema matamda kari darkar lei gaina magi definite territory ma leigadawni aidi magi aribadagi territory ma leijagadawni adagi magi established population adi matu territory mung dali population leijagadawni gaina koi leiribane bako and then adu magi historical oiba mai kana legacy or remnants magi itihasik oiba civilization gi kanu ma leijagadawni gaina ko adi hariba leibak tuna atopa leibak singa leinaba international relations like it only have anything that moi kari legi haibani da samna haibda akoi da kangla lairiba adagi Bishnupur da lamangdong lairiba Langthaban konung lairiba adagi akoi history sangapa akoi da lairiba masang matum akoi thangjing gi kari gi akoi kaubru gi kari gi sigi lairiba history ken mayam over kan 33 di state formen sema kan 11th century da layum sinen tawraga first written constitution la kan da even akoi kan 1947 da boda Manipur state constitution ek la kan da Southeast Asia da khwai ahan civilization kan laijaba pot amani the constitution is state neighbor in India 1950 the para constitution 49 maning tam jinga degi laki bagi we picture bas pic na then akoi 1762 ki treaty mayam akoi ina dana ko akoi like re adegi kanogi
1826 की ट्रीटी ऑफ जंदाबू लेग्रे अदगी 1834 की कनो कोई कबो वैली एग्रीमेंट के लाक्तना कोतना 1833 की गंभीर सिंह की आईडी याम लेग्रे हैबनी पोसे इवन मैप ऑफ द हेनर 15th सेंचुरी दगी मणिपुर की मैप से ये लाबने विलियम बेंटिक लाइन अदगी लॉर्ड पेम्बरटन लाइन गाइना हारिबा कनो ब्रिटिश की पीरियड तबो मखोय मखोय की ओरिबा कनो सिंसिना एकेडमिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड देन मखोय कनो मयाम सिंह सिना ये एग मणिपुर में करी लेगे सिन मोय हौगी सही मंगा त कनो की सही तरह की सही यांखई की मुझे इतिहास करी कोनुंग होरमगी नत्रगा कंट्री होरमगी हारिबसिंग येंगदौनी हाबनिदा अदुगी मथक्ता अमु इति आइपोस हाइति जोरीना याम सेंगना मालेंगे चनबीगे लेरिएबा हाइबदी कना कॉलोनियन ब्रिटिश की पीरियड फ्रेंच कॉलोनी अदगी ब्रिटिश कॉलोनी मयाम थमनगी मयाम सिंग कॉलोनी की मनुंगदा कॉलोनी जे थादोखर मतुंदा कॉलोनी मनुंगदा लेरंबा हाना लेरंबा टेरिटोरी सिंग जे कायदना थंगदौनी हाइबजी यूनाइटेड नेशंस की अदुगुंबा याना वारोनेबा कॉलोनी मंग लेबजे अदुगी कॉलोनी की मनुंग चन मोई टेरिटोरी कॉलोनी ने यारंबा हाइबा तारे करी लेगे सिनीदा आई गरांग हाना पईते एक्सल पईते इसलगा चेक थाहलगा चेक नानहलगा हेदा यापोंती मी कन पोपी की पैसा खर तौरकांद को हाइबा मयाम सी येंगाकांदा आइना गसाई सांगना गांगजे अतुगा सुनतिंगा साई पुन्ना मोई फमिननी हाइबदो अदुदा हारि पोसी खनौ हाइबने अदु ओइरोइदो ओरगदी हारिबसे पुन्ना लेमिनबगी पोतुदा अमल लाकांदा अखोइसे फुरुप मयाम पॉलिटिक्स सोसाइटी ने मणिपुर से अखोइ फुरुप मयाम जे हिंगमिनगदबनी अदु अखोइगी पोसे तौ मतमददी अदुगी समा नागासु 1997 दगी ममांग 50s दगी हौरकान 97 दगी टोक टोकना लाई नत्रोवा अदुना हाना मसे मसे थुगारगा ngасai सुसाइड दिन केनोमदा अखोइना समिनगनी मसे कानादे अदुना अखोइ मपानदगी चंगबसु खरा अथेंग लाकुजिंग हानबे याबसु हानग्रजी नत्रे हायगना हानबम लैत्रे हारकांदा अखोइ रिफ्यूजी की स्टेटस ता लैरजी अदुगा मणिपुरदा लैबदा इबन रिफ्यूजी ओरगा अखोइना सम पोलुम पुदोंनते इंडिया रिफ्यूजी बु मणिपुर सुम लैगद्रो अदुना अचो अचो स्टेट सिंगदा अदुम कनो मफम चाना इंडिया दा अखोइ तकनरजे अखोइ मफम खर पिबियु खोपि कंस्ट्रक्टिव साव हाइबनी दे हाइना ब्रह्मा संगदा अमुक जुंताना हातोक पिनी के किरेन खल्लगदी अदुगी पोतो अमुक रिफ्यूजी स्टेटस अमदा लैरकांदा रिफ्यूजी अमदा लहुम थोपदो अखुजु मतेंग पांगे हाइबनीदा मागी सेटलमेंट ओदा अचौबो स्टेट सिंग डिस्ट्रिक्ट हांग मयाम लैरी अदुदा खुंदा माई के केम रिफ्यूजी केम लिंगबे याइना अदुना सिगुंबा मयाम सि येंगाकांदा मतांग सिगुंबा येंगाकांदा ओरुइदबा थबकता खुद थागनु मीनि इनसिनबदा पोक्सी वारगी कनो गोइगनु हाइबा पोसे सि खनबदा यहनिंगे हाइबनि को तजिदा अदुगा लोइन लोइन इन द मीन टाइम अखोइना असि लेरिबा सिचुएशन द प्रजा मियामदा आइना थमनिंगबदी नत्रगा अखंग हाइसिंगदा अमुतंग आइ मसि लामबियाइ चुमबियाइ को आइना थमनिंगबदी होजि लेरिबा सिचुएशन असि मतांग चारे अदुना अखोइना तौबा डिमांडदा असादि सुम लाव नत्रगा कनो तौबसु पामदे पॉलिटिकल पार्टी मयाम गोरो सीएसओ फुरुप मयाम की खोलाउना थोइब थबक मयाम से करिसु नते मणिपुर की टेरिटोरी इंटीग्रिटी सिंगनरपदगी थोपनी हाइबसिमा सिमा सिंगरे सेंगना हाइबसिमा खंगबनी को खंगबनी ना विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्डिंग हाइबा ऑफ द हिस्टोरिकली इवॉल्व टेरिटोरी ऑफ मणिपुर अखोइ मणिपुर से मसी अंतंग कन्नबगी डिमांड न मयाम चंगसिमिनर जे लाउ खोंग तौरगुन तौबसे पुलम द लाउमिनरजी irrespective of political parties ko and party system natraga CSO gi ponata bada article 3 manipur sanaba yaroi article 371C masi kano atopam ne amend tor kana semto kana manipur kai dami provision hapchen ba sonda wina kanna kholau launa ta khaiba kari kai ge ba ade kai da manipur gi manung dadi achaw achaw ba sana gi konung sa ba ama akoina sujampur da sana gi konung ukhunda adagi akoi sembada akoi de hen harau duine ba maram di manipur kai da manipur manung da manipur ma sakot pe koi pame ba sini da ko aduna sigi wakhalon ji yang kan hauti manipur kai thugai na ba kasmi thugai ba yai 7 article 70 script to gre ga hare kan manipur he ya di ga na toksin ba man ba kainong khak lai ba se para tambi ba anga mata moire cheksil haudra badi akoina haiduni sana jawuna hairami duni sarang jana ba cheksindra badi khonau no ju sena sa ye kyo haibado adugum du akhoi yeng minara kan da haujikti political demand haibitare ko article 3 sanaba yadaba article 371 si haiba mayam sing se masi mon ka haloi kaim toro harabani na article do koida piro safeguard hana toro den address toro si moi pam si karino kitang goina madu autonomy ba hana ADC leiri ko hinira committee leiri PBA सिदेन चाउम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिदेगी मणिपुर की सिंगी कनो सिंग फंगी बसदेगी ट्राइबल मणिपुर हाइब सिंग सिना फंगी बसदेगी हेन इंडिया के अतोप स्टेट के ट्राइबल फंग बकाई लेगे अंत थीरो ने लेत्रगदी अदु करिनो मोय तालीजी
सिगुम मैम से येंगाकांदा सिना अखोना चिक्संगदौबा मोगी खन्नबदना ngasa ina haigibodo khannabam thokpra country tamam tokpra separate mission tamam tokpra malem gyuna chanari history de yabra heta adu issue aiduna yade nemi adu issue duna yade du khangakanda akhona chiksinggadabani akhona akhoi damta nakanda kharangai akhona pamtung phangne du tawidabani ngak to mikupta akhoi masen saunado wal kedonani ko pare si tangwe ko thagat chari oja